Lah, karon. Betul. Aku sapit mo. Aku mga mulong ko sapit. Ko sapit ba mulong nga na itabi. Karon. Kuyuk lah kuyan no. Weh, aku ni ba ko sapit. Nyebut. Istighfar. Weh, astagfirullahaladzim. Bagaimana ayat tidak baca bismillah. Oh. Tu tinggal boy. Mau biar kita, mau biar. Aku ni ba ko sapit aku mulong. Biar kita. Kau gian dia. Okey, aja guys, ada cere ulah kok. Ni ko ada cere bae sa taga biwan niyo. Weh, lelah. Nah. Corona. Weh, aku ba mi pai bagi na, mi pai ku sapi aku mulung ku. Dia belang kuyu. Puleun na ba mleu nga kuning kuyu ya. Laila wo ya. Kuyu ibu dah. Weh, aku nama kuyu ipu. Aku ba Weh, terbawa mi pai ku weh, laila lelau ku ba cerita na pernah dia gip mulung kuyu sapi, sudah ku mulung kuyu sapi. Oh, nengak noku. Nengak di banyak kau mulung kuyu sapi nyok mada ngau di daya. Amu ditambah kuyu sapi di babis mulung nengak no di obau, dia ba nengak no. Woi, ya pernah nyuan ku dah mulung potongan kuyu sapi ya. Dia jauh di ngedau ya, mu dekam dak kuyu sapi. Udi melilai bae di ba mau ge nengak lagi kau nengak nah. Woro siot mulung itu iga coa. Weh, kabyak kide na mi pai kwa kabyak kide na woi ya. Weh, ciga ko tidur ama sagaw ya ciga ko tidur aga cigay. Aku mah ada ngakau di banyak kot mulu kuyo sapi di ba. Nenguat itu. Woi ya. Weh.